hata wazee uliowaweka, Mungu wangu, wamewakataa na kuwaita Wanikolai. Hata wazee uliowaweka, Mungu wangu, wamewakataa na kuwaita Wanikolai. Israeli hawakujua wakati Mungu alipokuja watembelea. Watu wanajua yaliyopita na yatakayokuja, ila hawajui wakati wao. Kweli nabii hana heshima muinchi yake, kwa watu wake wanamudharau. Kazi ya Mungu ni kutambua yule aliyetumwa na Mungu kwako mu wakati wako. Yesu Kristo uliyemutuma walimukataa, walimufukuza ndani ya sinagogi za wedini Belizebuli. Mitume wake waliwaua na kuwapiga. Umemutuma Nabii Branham ndani ya kizazi hiki, wamemukataa na kumuita nabii wa uongo. Ewald Franke, mutumwa mwaminifu uliyemutuma, wamemukataa na kumuita mupinga Kristo. Hata wazee uliowaweka, Mungu wangu, wamewakataa na kuwaita Wanikolai. Hata wazee uliowaweka, Mungu wangu, wamewakataa na kuwaita Wanikolai. Sisi tumeipokea huduma ile ya mwisho inayotangaza ujumbe kote duniani, kwa kila lugha, jamaa na kabila. Palipo muzoga wanatai tunakusanyika. Ni nani yule mutumwa mwaminifu ambaye Bwana atamkuta kazini? Sishulize kuhusu yeye. Chef Frank akifariki mambo atakuwa je? Petro alipomwona Yohana akamwambia Yesu, Bwana Yesu, huyu naye je? Yesu akamjibu, nikimwacha hai mpaka siku nitakaporudi, na kuhusu nini? Wewe nifuate. Mon frère Kakuruke Ngupiero, frère mama famu, tusikilize anayesema sisi katika wakati wetu. Waliosikia Musa